Aduh, pira aku orang ngal sore kieu nongkrong duluan matahari, seram bedu. Serem bro, nu penting mah indah jaga daripada di mah otak mumet otak krieu. Nah, mending dengan parawan yuk, kemana bae? Parawan nu mana wong ngaco. Mana bae, yang penting mah menang. Atuh aing mah heuh bae da geus ieu payu capek hari jomblo bae mah. Bro, bukan duit deh dia. Ya teh kepala juga hutang kena aing. Saha? Nya mau buah aing teu jelas. Ah dina ieu jangan cuma nu mabuk ya, mabuk tai meureun. Buah mah caweh. Bisa jadi. Hai di kumaha ya? Hah? Men, Untuk main. ayo siap. Biar lare omong anjing. Goblok. Duit mau jadi beda. Tetap bangsa. Kalau jak dia naik mayan dulu aing. Bagus dulu lah.